tātou atunu. I so si tafo le ne laulangi mawhai o na maua mawhai a pokalame a le tātou TV pe o na tuina atu e son 𝚁𝚎𝚟𝚍 o le mana o le atua i le whaatalofa atu ma whawhewai atu i paanga mo o mai masani lungo o le tātou Facebook Live ia mese lungo o le tātou YouTube channel whawhewai atu le suafa man maro Yesu Keriso maro sa i fumaria maro langi mama vi ele ali nei afiafi wa tātou toe mafuta ia makumai e fi au ngā renga nei aso pe nana ngā legari i le nei tūlau le fia whawhewai fo le sunga whaatonu sunga whaatonu lopo Kingdom TV ia maise au ono le atua o lau tō wa mai whapea whatua ma nufo iaro whawhewai atu le nei o le suafa ma walunga o le tātou wali Yesu Keriso ia alumaia o le tātou pokalame so ni fo nei o le tātou pokalame o le mana o le atua whamuria tele le atua i nei pō i so se tafa i mauta malawa whapea nana e le fide mo le ia o mole atu le whiau e tala lei i le nei afiafi. Halleluja. Ja, talofa ma o fofolo fatu i le swafa man malo Yesu i le mamanu man pa i o tātou tinu ua maua le nei awanoa ma tamu fie i afiafi o asamu 𝚁𝚎𝚟𝚍 le so ino o tātou pokalame pe o le masani ai o le mana o le atua o le pokalame numero 15 le nei au tātou talatala noa i pea le matauti o le atua e ala mai i ana ngā ruenga ai maisi o lona mana o lo mawhaionu whasa o loto ina mai i tātou mai awala ai maisi foi o fuafuanga le leo laulangi o loo whape nā o na saisaitia i le tele o tātou tangata mea lea ma loso i fua le tātou o tunu ia te tununga ua mapu mai whiau ngā ruenga o le nei aso ia ai maisi foi o a o ngā le whanau ua mawhai e ui ai le malulu te le tātou i New Zealand ia ai whawhitai le atua o lo la loa lana pule whasoi loto soifua ma so mātou wola ia ai maisi foi o le sunga le whai whiau whatono o le tātou TV nei ia tātou wawe le mua i le atua o na o le nei aso ia ua mapu mai i ngā ruenga maonga ia vi ia i le atua amene ia se tātou talo lo mātou tamai o le langi i mātou to iai le nei afiafi wai whaatai o mātou loto o na o le nei avanoa o le alofo ala ufio i na wai whaifide ni le aso mātou iai whaatasi ma o ona maise pa anga mo o me masani le nei afiafi mātou te wala au i lo mamalu fio mai o lo nganga se whapena o na mori le whiau le nei pō e maise ngā tio mātou tangata le o iai se maro si anga wana o lau fio e whaamai o iai whaungia la o na whaatonu ai maise na whaiawa pe whaitua pe whaiau o na le atua lo whapena ni tapu ai ma o ta malawa so se whata ai maise mātou atu nuu loa Samoa ia no wana se tasi o lo iai se mana o ngā whaatua nei pō mana talo lo mātou tamai ia ele mana suafa Yesu Keriso ape nana whaamalo lo se loto le nei po whaamanuia la wafionga la mātou tala noa i nei afia ono Yesu amen amen ia ewa e o fwere nei po kalame wape nana e so fwere lunga tātou mafuta whatasi e nei afia fi la tātou tala noa po nei le tātou surono tu sa mateo alo fai perufu lua ma lufu tau e whaautu se tautalanga le nei afiafi. E ono maua se awanoa o Satani panganga leanga i lo tātou, ia te tātou au kewisiano. Pe a le tonu o tātou manatu, pe a le sa o tātou manatu, pe a le leo tātou manatu, pe a le anga foi o tātou loto. E ono maua ina se awanoa e whapea na ona na lue mai le fili ma vema mea o se whamatalanga po ni upu po ni langona sau ia te tātou e le manuia. I le māteo mta pusumo le ono, a o luni whaiperua, ma whaiperusu mai tonu le la whaitau atu. O inare papea na te tanga ine ne mta apu, leanga o le winga na o le reo lo langi lo sue. E sue manatu, sue i tātou winga, sue awana. Kasi lea vaenga o lewa o yele tātou pokalame, e ono a afia ai tātou pe a le tongu o tātou manatu. Langa e tātou te tātou nunga o le anga le tupu teimi nei.
O le fo wanga yoi fo te temine, o lea fo e wha ngā lawa te temine. E mānei le wha longo, e le lei lau wha longo ma mea malonga natu, kwa i ato ato mea unga. Ai wha longo e le po Yesu na wha ngā i, e te loa ai, o se mele lei lau wha longo, pe ale tupu, pe ale le leile tātou, pe ale le leila tātou wha longo, pe ale wha penana le te tātou lea nganga, poto le atua na te whaamala malama mai a te tātou winga o tala ma manatu o tangata tala noa mai. Le fole la tātou tala noa le whiawhine leanga peno whea atu. Lea ua whapena ana ua matua i sauti tonu lea fo i waenga o leo soifuanga e filo mai ma le liona lange e mawhaie o na sao e tanga upu, sao mai se tala. E whapena o na ATUA ele tātou whaalongo. Nanga whametala Yesu. E whape e lele ka ko whaalongo. Te mele o na saura i o le ali o le lalani. Ua ave ese mai le mea na luluwina. Le whaatusa i ngai tōre whawhito. O tōre luka. O lo whapena na whametala. E le tāua nā le pōne nei. Ia avea o se lui tauma se toi whawhanga se toi whamanatu. Ina ia tātou titi o tō. Peno whaatu lesi lea. Mata putele lo whapena ona wa milo whaatasi, wa affiliate whaatasi ma le ngaluenga le atua i manatu o tangata au mai lo tātou langona ma le tātou pe ale aise tātou sa ili atu ili atua e kau ke whaunga whapea tātou elele le kau ke whaunga inga whapea tātou e mangaia a ore whaafufonga na nganga o le li e le o taunu masaan mele o lo mawhaina mau meisa wa noa o le alia le larolang. E whapena o na ATUA ai le upo le atua, ma sui ai le finangalo le atua, ma le poka lambe le atua, wa tuu ia te itato. Pe a le leila tato whalongo, ma pa tato te tala tato loto, ina i mea whamekana a tuspa Yesu e supe nga, ma tofo, pe mai le nganga o le atua, ile manteo lanu tapo sumala no luo loto. Ona taitai ane ai le Petero ia te ia, o papao ia te ia o whapea mai. Neli ia mamao ia te oe lea mea, e le o ole nā mea ia te oe. Ona whaaliwo tuaile o ia o whapea atu ia Petero. Sata ne ina alu watu ia i o tua, o whai oe ma mea o te tausua iai, a waele o mea a le atua. Wa e loto iai a o mea tangata. Amen. Sa moa me se le whaafonga tapua i mai o tātou atunu nei a whiawhi. I maota malawa. Na mai la whiunga pai ele atua, o le upu lenga tala no e Petero, o le upu i lau whaalongo ma lau whaalongo e māngaia, e le lei. O se la nguna mānaia na mai e Petero e whapena, o na te e na ele maliwa le ali. Ma le mea la anga iai, a e whafonga fwy sa mua le winga le tala. Ma le winga le wha leonga, ma le tautala, ma le amainga le whiau, i lo kako whaalongo. Ma kua maanga ia, ato toa le leila tātou, i le kakua ngā le tūwha tangata. Pe a whai e le tātou te le sa ili le tō whalo roto, mai le nganga pa ia le atua. E kako ke whaasoa le iai, ma tātou titilo tutoa iai. Ina ia awane i tupu te le aise whaafitauri. Le alanga whai mai kara pe keru. Yesu e, awane i o ia, e le o ngā mea. E le, ke le ma ngako e whapea ngā o na tupu le ngā mea, e le langone ngā. Awa ngame pe keru, le wa tala no mai, o le tala no me Petero, au a tala no mai, o le nganga le anga, le wa tala no mai. Ade maa ngai o manatu i. Le ala fwoi le tala no e la whiawhine nei. E momoni atu le pōne nei, tusa ma le tātou ngā wenga whāua au le whiawhine nei. O lo whapea nana maua mai e se a wanoa le lina lor, e ono mawhai o na maua aino na wanoa lea. E tautala mai tonu mea whai o le tātou ngā wenga pure kanesia. Ma le loto no toyo me whai o le tātou o le ngā wenga le atua, e mawhai la o na sao mai la le leo lea, pe a tātou le wa ai to toa. Ma tātou le tilo le lei. I le winga whamatalanga ma le winga le amainga ma le tūlanga le tō whalo roto le sa i atu le anganga paia. E au mai le poto whale anganga. Langa whamaitala a Roma la toia tusa le apostolo Paulo tusa le whamai.
e malama le tūwhaleanganga i le tūretino. E ilo le leia le tūwhaleanganga le mea le tala noa mai ai. O le mea lea, wa matana whaititia le malosi le na. Ina ua tātou tilo e whapena ona o solonga le leise mea. Wa amaka ingo tātou, wa tūla tātou wa ai lunga o mea wa le lei mai. Ai, wa le ai se kako kilo i le tele o whamatalanga ma mere mai, e ona tutupu ai, le whale tonu ma se vevesinga ma le maua mai e o le awanoa pe o le autunga le pole nei, e ono maua se awanoa o le ali o le lalolangi, i a tātou mewhai pe a le tongu tātou manatu i le atua. Wa ele maanga i ale menga koe whamangaku e Yesu. Lala masau mai pe keru molonga la ngona le e le tangi lea. A ua ngama i a teia, wa le mata ala pe teru. Nanga maa ngai alonga na ngona. Maa ngai ale manatu pe a kako kule loloko. E rei asa si kare pe kako umai a kako kongia le kare pe keru. Se lau pasenge le kako wafa alongo. E a tu e tātou le tātou wa whaalongo malo kako tiro i ai. E se lau pasenge le kako wa whamasinonga pe a kako kango fe whape. Nanga tala nanga mangai. I le sila la le tūwhalanganga pe o na tale no Yesu. O i le tātou e mata ai. E whai asinga lo loto te leo le mea lo whape na ona. E te tauna ave i ele tātou wa ai. E kakaunga koe tiro atu e tua le tātou wa ai. E tusa ma upu ma manatu e tala noa mai se tasi ma mea uma tātou titi. E whai mai sisi. Ma tala noa mai nisi. Ma whape nana mai runga. Ona tātou ma tiro la ia. O ila le mafua mai ai. Wa lesi lea le whawhitau. Le tupu mai ai. Le lesi a inga ma whawhitau. Ni ma mea uma lau. Ona o whamatala. O manatu. Manatu ia le mai. Le ala mafua mai. Fa mai le tala tuspai. Wa whaasanga atu ia sufu mai. Satani e. Alu ia o tua awa. E te le lotoa o ia mele atua. O mea tangata te loto iai. Wai whalongo sa moe le nepo. Wa e tau mo mai le winga o le whi au o le nei afiafi. E tu sai mo le tātou po kalame i le mana le atua. Le tā ua le alenga whatau e tātou. Le mana le mawhaionga ka kou lotino. Po kalame nei mafufuanga nei. Ma winga whamatalanga e au mai. Pe ma peno whatu po le ale maa ngai o se me te whaia. Al sila whanga le atua e ngai taula umai e manata kanata. Sao marisese. I lo tātou wha moe i le atua, i le mana lunanganga wa mai. O ia na te au mai e te tātou. Na te au mai sao lunga ia te tātou, lo tātou wa ai whale nganga. E loa ai le mele, langa pero wheatu. I le tātou tiro le mafuanga, lenga tele me te tonu, whawhitaure ne. Ole sile mea. Langa ele leile whaalongo, a leia fifi mai e kongu i nga albenga leanga lea. E mangai ale tātou whaalongo, marika kowa ai, o mangai la mga. Ok, no fura ma natu. Ai ngano ai, o lewa maua le cap, ki tino le mauti ma le mea na lenga tala no petelu. Ma le mafu anga ngalinga whai petelu tala. Ma le langona petelu lei, whatangata. O lona tūwha tangata, o lona tūwha le tino. Le tala no mai ai. E le o iai lona loto whale anganga te no ai. Le winga o le whamoe moe o le a o ele kemiso. Ma le mea anga e atu ele whaora. E whatau nul po kalame alon tama. E le o iai, o le iai le a petelu le matala lea. E tu sai mananga upu na lafo lepo. Ma lana whamatalanga na ave Yesu. Awa ngano e lea lawa. A watu le tala maa nei a sa whaanongo longo iai. Sa whai malona mautinoa. E sao le tala le whai. E whaalongo o le tala tuspa i e whai mai. Whai mai le tala nga whai purusuma tu te whai tau te sewa mona. Ona whaaliwa tu aile o ia o whape atu i a peteu. Amen. Satani i nga anu ia o i utua. O whai oi ma mea o te tau suai ai. A waile o mea le tua we loto iai. A o mea tangata. Se whautat, pe kikiro iai, makako koe makamaka iai whanga morsa mo le pone. Kako koe, wawai toa iai le tusa ma le whamtalanga ma le saunoanga le rifa ole. E winga le tali ato petelu, ma le au ngane petelu. I lo tātou a si o manga whatangata. Anga wau kasara o kala whaftai petelu. Wa upu ai,
kai kele ya ke o sunga le wa of aftai lo ngona alofa o lo manatu le lewa mai ai fa lo mo kala pe a Yesu wi piu ke Yesu le fa matalanga esa e lo pe ke le tala noa o le nganga le anga le tala noa mai o le tala noa a pe no fa ya tu e fainga kanga I lo le tu faltino ai afale nganga la ta tole I ta to spiritual side of atu wina ta to le na fa Yesu ale se mala na mai fano ale ai se mala na mai fano lu o le fa ta wa tenela ya ta to wa pe no fa e le masino po le iba su pasen como ka ko malvenga le wa sa ma to no meni o le si le fa to o le la langi le e ka alo mai to no nga venga le atua o no le ta tu te fa ta na pe te lo manatu o manatu le ko ke fa pega ko ele a o le manatu le pole ne toe fa perana toe sila toe fa perana sa ale fa le to fa ma fa to tanga ai moise lo tato tilo ile tino le ngabwenga ola le mafu anga elinga tu putele mine la le simea le fa pe la le simea lenga bebe simea la le me fa pe amen tenga fa tu ati tilo e ma fa le kala ia ko fa ni mu amen anga ai le ma na yo le mei ngale ai ma se to pisa tu pe telo le mene ele ko ia se tala tu ato lenga u fa mai Yesu asa wa fa akomu Yesu le anga posa tani e alu ese mai o le kaime ke fa akomu o le kaime tau tala fa sa o le menga ele ai ala ni bebe situato le mena ingo wa umai fa kwa sa o le man mafofo pete ile va ai molona tiro male na mona le na ke isko inga va pelo mo isko inga ma ngai lo na mo ale wa fa atanga ia o manatu le tano no pete o mangako sa amen. Lana ka ko fa so for the pone e ta tu te mata ia e au mai Yesu tato na ngona le e toe fau mata tu tiro mata tu ton foi ta pune fa tu to ane o lo mata na tala tu tono renga ma tu puai nisi bebesi manisi ma ngasu a onda a malama se mea ona fa ngofia na praise God ona fa ngofia na ona tato mata ma fa tino fa apena na fa ia le tato fai unga mapoka lame ina wa tato telefa mo se poto ka ko telefa mo se tato loa o afa longa mato mai ma tato nga va a tato fa tangale atu poto o lona nganga lea e mala malama na te sila fia le nga ile se me falitino o le ko kala ngole tu fa le nganga o le sau fora ki apolo ke minge la wa sa le anga pe al tele tu spia ai le tato telefa na o mana tusi tono tusi ale atua e ile kai me sawe pe angelo maramlama e mino fa tasi mata to fufua e fai como fa kasi makako me e fa e ka ke fa longo foi uma leo le fa makala mai ona manatu e fa pega mai como uma que me kas na kako ia fa kasi la mangala kako ole olonga mangaku la ole afurisia o me mangaku o mangaku le la ngi le fa e tupu mai ai fa pena ona fi veva ya e le tino na venga te sile ya isu pe na yele tala la fiafile nei e mafai e sa kangi ona ngalu e tangata e mesio manatu o tangata pe a se sele filinga pe a se sele me fa longo yai pe a se sele me alu yai le fa longo e a wa yai le langona amene wai e tatele le mele tono e kalesia olo o ai lo tu kersiano olo matua affiliate ile nganga le e ke lo ai manatu foi le a fai fono fai fusanga inga fono ale kalesia e te lo mo fie ale la ngona mal manatu o tangata o le tomo fai ile fiafile nei tau fa matala ili nisio vaenga nisio afianga e afia i tangata o le atua aka ukala lo kama le atua o tangata o talia Yesu e fai mali in faola amen wa ese kia tangata kersiano ese tangata o le atua kersiano ta o ka umala e o amen ai ta o lo kanga o le atua o le kanga ke ona inga le atua talia Yesu e fai mali in faola mai ia mata o ile atua o le la ka ku ke ia le fiafile nei
e pe e aunga le langona ma le autu o le tātou pokalami le fiafile nei o le manatu. O manatu e alu wifo le tangata e ono a afia ai e pe ona fai e pe telu le kako pe ona yelitu si o le tātou autu o le fiafile nei le na tau tala ai pe kelu ai loa le le Yesu e le pe kelu le tau tala mai. Amen. E te loa fo ima e sila fia e tele na a fia i kokongo saufa inga o ekalesia. Ai mesia ekalesia kersiano. Ile vai taimi le nei. Ua leo to e poi fo ile tala e fai. O le winga la tala e ke loa le leia le tangata. E ke loa le leia le spirit la e nga lua e maitua. O le tangata lea. Ile upu la e fai. Wa fai si maua lunga o le tūlanga e sau wai. E tau tala mai e kangaka lea. Ua le kau kala mai o ia. O le tangata o lea kua i eile whaau unga le tua, mane mamalu o le tua. A waka tau tala mai, ngā o ia lava i loa uma mea uma. Amene. O le tele lao, o le alu, o le winga le nei, e pei e whaale e ango i eile tele o tangata. E whaale amana ia ina. Ai o le tele o le afianga, o le afia le mua ia, te tongo o le tino o ke riso. Amen. E pe o fatita ingale na vat tau tala mai tangata e ke loa lang kaukala o fa ma walunga lai lafi mai e tua pela kala Yesu sa kangi le fai a pete ai ka ko lo foi o the spirit of pride le nganga o fa ma walunga e ka to te sungu isa o ala le nganga le tua tangata le na awai e pe fa a ma lie pe atala noa e o foi menga o suanga i te tonu tu o mene loko fai suanga e ke loa le tau tala mai al kangaka o e se ala mea le tau tala mai ai e se a ma fua mai le manatu me le langona wa fia ai ona o ngā luenga ia. Amene. Ile mariko mtana po fitu fe pulota si malulu lela wa tatu te tuli le tatu o tule so i lea fiafi o mai manatu o tangata. Mai te tonu o le manatu e whapena o na tātou le matalai. E ono mawhai o na maua ina wanole. Lea tātou te whaaso pēr na whai atu le tina azitei. O a tātou pokalame mariko fitu. Mariko fitu lua tasi mole. Mole lua wha mole. E ono mawhai o na maua mai aile i a wanoa ia. A o a wanoa foi nei. O a wanoa whangatā ia o na tātou mana mai. Pe a whai, e tātou te whao ngā pele tau mai mo lo tātou loa mo lo tātou poto i le lalorangi nei. E whausia e alenga luenga le atua i le ku ai ngā mea tula i mo tele i o me tupu. Tele na wā me tupu ma tutonu. O whasili, pe a whai maitala e tuse ia kopo. O whea e wafu mai tau ma misane. O no meo manatu, sau mai tono manatu le ama. E wala laka ko tilo pe mea lava nei e tula me peona tala noa ele ma rekole mta pe fitu a on fai pe lusu tasi ma lusu lua. A wai anu wae mai le loto le tangata o le manatu le anga. O le muli lua, o le fai te anga, o le fasi o tangata, o le ngaoi, o le manu, o le ami o le anga, o le pipelo, o le mata aitu, o le mataua, o upu le anga, o le wha maua lunga, o le le ma faufang. O fesa wai mei nei. O fesa wai le lisi lea. Whai mari tala tuspaia e sao mai manatu o tangata, e sao mai tutonu. O le mea lana ka unka kou toi tilo ia le tō i le mamao, le tō whaama, le whao tō tanga whakeu sanu wha le atua. I le tātou whaatanga pēle o le poto mai o le atua, le lona nganga, ina ia nofo lo loto te tonu o tātou tangata. E mawhai e tātou na tu ngai mea nei. Tu ngai ia upu matala ma mea umalava. Na foi le wale mawhai una tātou whaia lea mea tonu o le atua. Whai mai tala tuspa ia o tō whaia lea mea tonu. Mea whai mai tala mta pasuma le matuse iane whai mai o tō tu mau e ta. Tu mawhai ia o tō whaia la wa mea tonu. Ile la rolangi pēla o whaia. Upu ia Yesu nga whai le so. Tō e wha manatu whai nga le kewisiano. Ale kaiminge, tasi lea isu po lea mata upu onga titono ngā ruenga. Ona o lea wa iwa supa senga le marosi anga o le whaonga ina o manatu nei, e whawaringa luenga le atua le tele na ua male pelepe maso whasupai.
Afai ngai te lo tangata, ono lea, ina ua le eise tō whāwha le atua. E ta tala hele tātou wa ai, se kako kilo pe I mene, ina ia whetui na ia le whamoe moe mai le nganga le ali. Ia mawhai o na maua le tali while ngue malolo le mapua le tangata. Amen. Ale waka ko whalongo fo ile tusia mare ko whamei, e sau me te tonu le loto tangata, manatu le anga. La forenga le tala no Yesu ya peke fa como Yesu la manatu peteu fe falonga le tala na wi pika Yesu na ia fa petani ma ia fa petani na ile the verse ile matayonga o lo tala noi na fa atonu sa o Yesu sa kangi al fafu milo ma la mai como fa ma ia mai na sa fa ma ka ngo fianga upu fa al keu mai le mo fa le ai o la ko lei o se cerca ka le fai ai fe ko ai ma le pule ma le ali o ali ma fa ma natu e Yesu lo ma fa ta va ma lo ma matanga ma fa ko mo al fafo le ala o lo peke au ma ko no fo le lei ai o le ma nei ala le to e hata le o to mai ile foi taulia ma le fa ma ni no mai le nganga le ali mo tato e ma nei le fa ma talanga na mai a woni o tato se ko ve ko se fa pa. Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan, you are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Ele ai ani manatu le lei mai le atua sau mai. Le sile me mai sa mo ai tu atu pe tafa. Mai se po kalame fa pe na tu wala lo atu. Fa na mai o le ai o se manatu fa le atua le taimi e tala no ai amen fa mai le tala tu spa e ke le manatu o ni me le atua amen e ke manga ko vai nga o le ma reo o le sa u fa mai lo fa Yesu o ele o lo gabe amen ngale pe ke o por ka lame sili ona ta o ile tama le o sa o no ngalo fa ta ai punga mai sa kangi o so mai kongi e nga lue mai e ima sa we fa se ma fa pe nana ka foi confusa to e mara so ai sa ile ya o ina matua fa sa oi a fa sa oto la fo o I foi ka ko ke sa va vale mo nga venga ne atua so e ka ko ki ka no ma ta foi e ka ka una ta tala I manatu le atua oa e nga ia fa sa o le ne le e leo manatu ma foi le ko mo se ne e leo la mona mo foi ai tatu te whaatanga pele nga ngole atua ka ko ke kilo to ai ne foi ina ia mafai ona mai lunga nei e whaatau nu o le wana au le atua tusa ina ia manuia le ngabwenga le atu ina ia manuia peno fa atu o langa saunga sawai le ala wai ngwai ile nei wai taulo ka ko ye pokalame mumuri le wa makanga whaatau nu le vision mumuri nga o le sau o io le angelu malama sau o mo le sau fabulous au sau e milo fa tasi mle kalesia fa matanga ofia nga me fai inga ia tele tangata si se ai ma tele ina fa le tonu le kalesia le atu ma ia tele ina to u wai telo tangata ma ia fa si se ina uma ia le mo ele ko po mo le fa mo mo pe ona tato matamata a onga se o manatu o tangata o mai manatu fa pe mele isi lo wala to fa mai manatu ia le fo le sikala inga ma le si fa matalanga ele ese sikianga ele ese fa orkana o le mana ia o teita fa tanga le atua fa pena na e matua tu totoa mai to tiro ia ina ia por o ngalwe o anga manatu ia le o fa nga mai le tanga tale matala masawe fa pena na fa ngani masawe fa pena ona au mai le sia o onga le ina ia lai lo na manatu fa mai maka o kia le melo ki sawa ai ngana ia ke o le ofe o lewa ia ile kalesia le fa mamianga ale atua ile na kalesia amen lewa ia te tatole ia te tau male ia le tele wo fo mai te tatu fa sa o ai me fa ton wai tatu tele awani o tatu fa fi tamata ile mta po fa ile lua kon ne tumta po fa ile fa metala polo tele fa fi tamata
Kele o ke minga whaasao e la apostolo, ia la uwhainga luenga ina ia tautala i manatu o le atua. Mori mau i manatu o le atua. E wangi ia la ko whaingi me le kawhiangai. Le whainga ka mwhai, inga ia whaamala malama ai. Ma ia tom whaia ina ia tātou tiru. Se ka kala e sa kuikua mege. I le feso mtau kwa nuwa pisu mroka ako kele o kau matangata o li sifa e puli mali o vangi mimola atouia. O lea ka ako ke whapenga fisa nga i te lo taibi. I lo tātou tūwha lea nganga. O lea tātou te fisa nga i le tapena ina o le ngā benga lea tua mo tātou lawa tangata i le man wia e whaabau. A lea fo e whapena na whaasangsanga ma. E nga whametana na apostolo polo. Tātou tele o tau matangata. A o awali nei o whaima whaalawe o le whaalawe lawe, le sila le whaalawe lawe o la wari le whai, le o mai i pengi a ngelu o le malamala. Ina ia lātou tam whai a mai lātou manatu. Ina e whatau nuku ai le mene, ai awane o tātou whai. Meanga ngā whai e tala, meanga ngā manatu le apostolo polo tusila luko na tunga mai. O te whewhe ina ne i whase se ina o tau manatu. Ina ne i le tongu o tau manatu ia ke uso Yesu. Amen. O resi me maa ngai ale i le tusanga me ngā tapu sumo leo no. O le maranga whare le polo le ngatu. Ile ngā runga tapu sumo leo no rong whai upo e fitu, su fitu wa. Se whai mai a. Le si le me maa ngai a e mai le si whateta inga le leilea. Ina i kako kikiro. O me le talu noi. O le maa ngai a e upo e wha ngai tangata. E se tia ngō fie a le tangata pe a le laba le tau whawha le tua. Malo sa linga whale nganga e whaatungu ina e tātou le nganga. E se e ngō fie a le si tangata i whaapunga mamela e mai. E iwa ngai ki e lunga ai ngalo e toi le atua. Aru fure le upule tala noai. Whai mane tala i ngā runga mtala kua suono. Sufitu. O whi mori ai o ia Paulo mai mātou. Mahalanga o whapeane. O au nani tangata le tua sisiri esi. Lātou te tāla i mai a te i tātou le ala o le ola. O whapea o na whai e i aso i tele. A o ti ngā Paulo, o whāli watu, ma o whai atu i le aitu. O te whai atu i a te oe le suafa i Jesu Keriso. Anu i whafo i a te ia. Le whārongo tātou sa mo le māngai. O, ka se māngai o ngia o onga le lei. Ma le whaamanatu le upo le atua mō tātou. O le tau whawha le atua le apostolo. Ma le poto whale anganga. Ma le malama le atua i le tangata ro iai lana whaunga ma lona mamalu. E whanonga i upu le whaunga le whawhine. E o tangata le atua nei tangata. E o tangata ro lato mai le whea. O lato folfola tala le angao. E pengo whea atu. O le mona le wha tangata ngā sauwha maria. Whaftai bia, ke oi whapea bia lele. E ua malu e tio. E mamuru aku ngā tana me whapea bia lele. Ai whanonga le kala la apostolo maanga ia. Amen. Mana tua o le whawhingi o le iku wamalu. O le whaau ngā mai e ngā ke wawalo. O tala ngā kuspaia o le itu wawalo. Ngā ke whaia ia tala vo i ngai i le lumanga i le tangata. Pengi mea vo i ngai o le perfeta. O le mea leo le a ngai mai lo o langa. Ia o le lumanai leo oe malo lumanai. Pe yo aso ia i sa moga ki whalongo i nguspepa. O oe malo fitu. Ia e ka momo e ka e whai tauru nguspepa. O lo masina e ka o mai e polare mea la atu pul fitu lea. O lea lai e ka amilo i le tamalo. E o aku la paulo masila. A le whai e ale le ami o le finge lea. Le iku lea. Ai va ai e le makaukia. Makaukia o le tala le ne. Ai lo mai lo le whawhingi. Ai va i kaukanga ke malama lama le le. E malama lama le ke mongi le mamalu o le tuanga ia ke oe. Ma le makaukia o le tua le tangata. Fa mai o kangaka o le tua la kangaka. O kangaka o le tua sili esi. O e o lo fola le upo le ola. O ka se maa ngai mai. O e o lo fola le upo le ola. E whaasanga kuluma polo. Whaasanga kuluma polo. Afulo. Fafo. Ngai a mangisi kala. E whetau kukusa le leima le upule ne mele ne whai Yesu.
ia pe te sa kangi aluia i o kua amen exactly the same makua is sensitive ka maloa ele o fafingi ele fai mai a fa pela ka pa u mai ese kia os ka fa ngale o lai falitino ya makua hallelujah praise the Lord ai ngalo ya te o le ikur ka le ai fai me pus pa o le itu ma mai le tala ngale fai poe ese fulma le o fa pe mai foi o ia so tele a o ti nga paulo o fa li watu ma o fa yatu ile itu o fa yaku ile fa mai ele fa yatu ile fa fine o ko sa o mele sa o a ile mele ko pe o tala fa yaku ava pe o fa mo bolunga ma ko po musa o ala nga o fa mo bolunga fa mai le o pule i fa mai o fa yatu le paulo ile itu ka o le o fai me sa o mai fa yaku le paulo wa o fa so sa I ka linga o le apostolo o ka ngaka o le tuanga I ka ngaka o tangata o le akuanga I ka ngaka vai pero ala sa o lang tala lai fai ai lafi mai ai ma le lei loa ma kua I loa le lei pe o le aka mangingo e pe o le ata mangingo le va ai ka malo paulo e le ai ele o le nganga le anga le tau tala mai amen praise the Lord ke me ko ngale le nga e fai te ia le nga ngalwenga e fai e fai asinga ai lo sa kangi mananga au kau o tangata e o e fai o tangata le faulainga e le kau fai ni pokalame e le kau ingi na ko fufuanga mai pokalame fai fa solo atoa ai lolo so fai nga fa tau o se kalesia o le aus po se o 𝚂𝚬𝚟𝚍 po le pokalame e loro ki a po satani po le tangata malosi le po ai le la o e fa pe o le wala to lo pokalame le fu le fai po ferme fai o se vivai o le ale me la fai e le titi se aso e le kikingi aso ka penga e o e fa to no me e le la titi se pokalame satani e fu ngai le mene la ngai loa le satani o ka ngaka ye le la o ye o tangata lo ye fa tasi ma le atua e ye fa tasi ma le poto le atua e ye fa tasi ma le mamalu le atua e ye fa tasi ma le fa unga le atua e le ai pawa yo tangata fai mo lato fili ina wa fio e sule langi o tātou wa tu ai le ala o markemi le fai ka ko ma fili samu ai me se la uso le o ke sia le ai so fili tutono le kalesia po tātou si o manga nei nga o kasale fili nga sa kan o le fili sa kan ki lo langi ngai e le o tangata o ma ka pawa yo ka o longa fili numero tasi po kalame le atua lua o le tangata ke sia no fua tele ina ia o longa tamu fai faleanga po kalame le atua wa tamu fai ia fainga venga ina ia faleanga po kalame le atua o le mema lela le mena vai mo tiro mo mata ie o le ale ke lo me pelo o mata le fai mo fia ia so se temi a ola o kaka fo e la le mo lo na temi le faulainga le o faulainga o kiki o kaka le faulainga le pe o le me fo le wa ko mai ai o le temi fa pena o na fai se po kalame po se fufuanga o sa ni ka o mai po kalame o vai po ai le na sa po se tangata po kalame faulainga le la fai o lewa ye le tangata le atua e le la loifo ile lua ile masina po le fa le masina po le fa masina le ono masina e se apa ni po kalame atua nei e fa pena ona savalia o ia o uma mai a po kalame ma mea uma e osu e fa matalanga I tangata e mau mai ni manatu e fa wai e ia ta pena ina ia manu malola to le mene a pena o fai atu o le kele o tami longa ia so uma la o mai fa matalanga e tau suke wa mai e fe lolo fai kala ngala o le kalia no fai kala ki a po me fe ngale na sa ia joy ye matala e malamlama ele o oe a tau tala ke fai no ngana le mele ka fai kala ngai lolo la ia le ai le oe le ke fai kala o le ngaleanga le o tonu ya joy le no fai atu o le kalia no fai kala ki a po pe
O le amu te apolo rufu fai tu lafi tua so vai aso o ma le au. I tu lama menu te whelu wa i se i maua mai sea. Ni whamatalanga se tele maua ai, lale mele fai i, o ai tangata i o mai fai, wha pe i tangata i, o hafo i meo fai tangata i. Ko mō mai. O ila, e ha lenga maa fua ono mai, ai, na ono ai, e whainga tā tele asa, tani moronga malo, o na tau whainga fua se me, i le taime tutu vai ai, au 𝚁𝚎𝚟𝚍 whapenana whaatumuina, iai le mamalu le atua, e iai le pota le atua, e iai le whaunga le atua, e iai le mana malama le atua i ate lato. E whainga ka kele ia satani, ma fua se whainga whaie, i le wa aila, pēno whaie. E mana malama le ngawhiarua i mai o. Me whainga linga, i e awhoi, tato iai le pōne le pukalame, ina ia, toe tatala e tua lau, sila. Toi whalau tele a e lau, toi whalo mai a lau whali. Toi whaatele tua lau whali. Ina ia tātou tiro tutoa mapapa ai, ai le ngate lea, o lea kau ke, o le sile mea, o lea kau ke o ai tua e whaune me, a lea lawa ka amiru ngai me lai kia lai kongi mai kong ngai manatu ai, la le whaia ina e alis. O manatu ia mai kong, lea tātou tala noa le pōna nei, peia o na whaia. Le sau le li wasau o ia o le angelo e mana mlama. Le foi tala ina ke sau, le foi anu fonanga kana ina. Amen. Le foi tala mai o sole awa ai a o solo tangata le esele manga ia. Esele o ai mori mau mai. Ese se ales. Amen. Ai fa no mo le mana na ia upo fa nga tangata tala no ai. O le wako poro mara malanga fa mai o tangata le atua nei tangata. Awa ko ke fa e le tangata ia le me ka kon kala le. Aba ile kala le fa. E fa sanga mai tua tangata le ile poto le atua. Ma le fa uma. Ma le mano le nganga pa ia o te fa tonua o ele nganga le itu wa valo le alu fafu. Amen. Wa ke ile fa finge wa ko pese me mi ngoi fa ngai ko a le wa me ise. Wa me ise langa longa ku le se ko. Ai ku ma longa mai. Lale me o tupu. Mea ngā ringa ta o le wa ai whale nganga. O le poto whale nganga. E whaatonu ai le mea le tau tana mai o. E whaatonu ai le langona ma le manatu rea mai. Ina ia wā o ia le mea ne aua ne ia. Ne i whaase e tia ai le tero tangata. Langa kere kakale ma whaanongolongo. Inga ia tō sina i manatu. E whapena una whaama fia petanga te tangata le atua. Ma fia langa me warela e whai. Ma whai pēa ma mena e whai. Ma pēa no whai atu, e le ma whai pēa o le kero ngaka wa lango koe a apa i mea le lalulangi e mai titonu, o manatu ia lewa mai mea le lalulangi e koe whau ai, le ngaluenga le atua le ai, e a mai e le atua manatu e whai e langa ngaluenga. Ma toi a mai e fo i mea le wha pēa nā ona tātou whatino ai. Ai le ma whenka ko, wa o menga le sao mai koko. E ma whai no na mai e titonu. Wa telo skepsi ano lewa lako koe a apa i koe whai mai ke unga o le larolangi nei. Ma wha pēna na mai manatu le larolangi nei. E o mai e le ai. Neo ta oto a le wha moe moe. O le upo ai o le atua lewa wha pēna na tō mo tātou. E whawhitai le atua i lona hanga le lei. Ma le alofa ta tala o fua e mai le ama noa lea. E tātou te whapena o na tātou whao ngā te tā waila nā whionga. Tātou te mana malama ai. Nā wha mai tana na apostolo leo. O pena mato ne taua le whaitino. Ai wha lea nganga ia. Lea lana pēa ai le siwa inga tā ua lea. Tātou te tiro ai manatu ne. Au sau nei na ia sau ia. Whaka ia pēa sau sisi. Whapea mai e kia wha mai. O whaalongo ese le māngai o le mele ngai. Au whaalongo longo e. Whakue le sisi. Na oia. O whaftai le atua i le sitia ino ke roi. Ke mi konga e kaurunga whasoa whakua e sua wha Yesu tā awhina me. Whaakongu le mena. Au ange iwa be, au maia le langona na, le anga le au mai tono o se mea māngaia. E māngaia wa kura masangisangi me le muwhai mo. Ia ke ia roka paka kūwhafo se ina. Ai se ae, le anga ese le langona, le manatu le amai. E le mena mānaia ia na whai. O le mānei ia le mea na te tala e Peteru ia e longa ia la ngona sa whaatino. La ngona fwere whawhine le sa whaari ai, ese le mānei.
ai o mea te tele na mpiko sini na mata ngofia ya tau ma lo foi tau ma le tilo ele me fati no ngane o le tau o le tatou va ai fa le nganga amen o le tau o lo ai kena me fa me tele tu spe mai ka le o mai e au ka o suria fa me kala a kiasi ai sai o ka se au ka nga ko ke o ka se maka o kia o ka o ka fa me tele tu spe ya waka kalo e le perfecto ma ba au le tu se fa pure fa maka le le mo ka se yo ngai loa amen se kilo kase ko se yo ngai loa ya mai ai ri tonga te o ke iki a se kilo ku a ese foi au kaule ku a ko le au kaule vai atu e fa pe ngase la ngona o lo va ai fa le nganga ma le fa sino mai o le atua e ke no ke apolo le sa mo tangata ma manatu fa le lalani ma manatu lo fa pe na fa mo le lo lan nga lo va vali fa mata mo fi au ku a e sere ko inga me o amen e sere ko inga vai o le va ai e mai se tawa fiafi po kala me atua wa langa fa atasi mo lunga me uma te metas amen wa milo fa atasi fo le tala le ma le tele o me uma le antara no e fa fa ton ta suma luanga inga ile tala yesu o le lulu seto o le kelo me o fa pena tupu me ngam tap suru fu fa o fu o lo tala no inga le la tele me wa ni mai tele me tupu mai ai ta ua tele ate tato o lo tato fa tanga pe o le nganga le atua ma le poto le atua ma le manatu fa le atua e ke mala mai e le malosi le fita au le nganga le atua e ke lo ai ai fa ka lo me ke apolo le fa mai o le mtapo suma lo tu se mateo a olona fa punga e luo fa o le tala po e fa o te lulu set a wala ngona la fariseo na la to fa ya nei lo ana le se no ple se pulo le li te moni ile tu lia le na tanga to te moni ole fa mtalanga ile winga le me ole la ngona nga le mai tono tangata o manatu ia le mai tono tangata fa pe na ona fa se ngai ma ave se ai ma manatu le anga ia lai mana mai lai lo le rifa o la manatu ia manatu tangata o manatu le anga le ni manatu le la fanga fa metara ma le kola toia o lo au mai e lunga o lo au mai lunga mai tono le loto manatu na manatu le anga le laula watu le tusa ma le kona mta foi e fitu lo tasi o lo fa matala o mela nei a tato le to amata to le tilo le ai e o telelo na fainga amen ole la ngona pole manatu le ne fia pe ole tau fa matala ma ka ko fa so foi e mali la vai ile tato kilo i si manga lo vai nei ma le vai tau nei a ka ko tilo nei ile tu la e mai o mea ese ma vai nga ese o fai ngo fia io na to sina le vai e tangata ma fai ngo fia io na nga wai lo to tangata o sa wai fo i malanga ngana le wa ngana mai na ngana le lalo langi amen wale ese la ngana sa wai ngana ile sa ile lotu wa ese fo le ngana itua ai o le ngana na o a ile lotu isi tangata o sa wa e lo le wa ngana mai na ngana le lalo langi ai ile fa palangi ngai fa pe think before you speak ma fau mo ele tau tala a wai ke kaukala ele se ele upe masane once you to ke kaukala I lo amen ki tira foi la le autu ka ko kusi ma le kala le fa ye fa finge le itu va bal amen na kaukala lo na tau tala fa finge lo le nei ai paulo ele o fa finge le la kaukala mai amen when we are sensitive le nganga o le tua e ka ko ke lo le anga le o minko fa kasia le kamalea le la o mai ile lotu amen wo mai fa kasia I mana nganga le lalangi wo mai wa affiliate fa kasi le ya se me
wa e lo le leia le tau kala mai le kahaka. Wa ese wa mamaku a mama wa maleari. Nga ole tino le I a ole loko. Wa mama wa ese le olanga lai ola mei na so fua. E o le asasa. Ole fama losi ale upo le tuele ngaka mo maua. A o ilato umaolo o auto va mai ko ngako TV. Ele o se upo e fama sino ai. Amen. Ai ole fama losi. Mo tato uma. Inga ia kako awea ai. Inga luenga ia. Amen. Pio tala atu sia mareko. O le loto. O sau mai le loto le mea lai le anga. Amen. Lea life ko lau mai e mareko. Winga le anga ese. Ai mafua mai fia. Mafua mai le loto. Ua wai iai le loto. Ua I wai iai le whalongo. Ua I wai iai le langona. O le a whaine mea nea. Lea lai nga tupu tele le anga sala. Nga tupu tele le a whainga o tātou. Ona o le langona le sab. Ua tuu iai lo langona. Ai maa ngai ala si mea nea. Ka whai e pēi. Amen. I not knowing. E mana le iloa. Ua makanga e te tāla whai koko a te lea. Ua e wha uru whale mai ma e wha kūl moninga kuleanga leanga le lea. Lea lai te lua whewa ia I ninge ia so malira so o mole olu. Ai te leo malama ai. Ai iai la le kaimia le atua. Amen. E iai le kaimia le atua. Ia o le kaimi sao. Ngā mo oe matato uma. Amen. Ina wa ave fe awa le atua ia Samuelu whai a Saulo. Saulo, ave wha o matia maleka. O le opuna mai e le atua ia Samuelu whai a Saulo. Wa ea le manatu maa ngai a saiko, le mangaku saiko kongi a Saulo. Whamerikana ale profeta ia Saulo. So, wa e leo ia meo ke whanongo pia. E whai mai le manatu o le tangata. Whai mai. Wa o whasau ina me le lei. E o se le tau langa I le atu. Se whaukaka kou le mea na to o saa ia ma le atu, se tatu I tiro ia. O se ata whaalata mai e kako ki kilo ia. A whaina tupu ia Saulo. E ma whai o na whaina e ta ua I le taimi I le lata mai I le kaiminge. I lo kako wanga ia kule manuia e whaava. I le whaatino inga o le pokalame le atua. Whai mai le tala Samuelu ia Saulo. Saulo a e leo ia mea. Na le file mule atua I le vaai I le mea ua le taunu. Na o inga le moe le leie I malea. Perfecta. Na mai e le atua le whiau ia Samuelu. Iwa ia mai koe alu o ia Saulo mai whailo atua. Wa ki ngalo fina. Wa whawhaina fina ngalo le atua. Lea nga Samuelu whai koe ia Saulo. Saulo a e mea. Wharongo le tali o tangata wa whao ngā manatu. Ona manatu. Whaanga se eile me wa mai tonu whapena ona whai eile me. Manatu ia lo whapena ona awhia le ngā luenga. Ina ua tara no Samuelu ia Saulo ma whailo ai. Saulo, wa ele ustai le atua tusa ma le whatonunga na whai. O le mea o le aso mea la whai ele atua le unga ia atua. Nā le menga o ie. O le karamala mana mama se tala manino le me tātou te tuu I ai tātou te tonui. A whaina te enga le atua manatu na whaongai e Saulo e whaapena na mai o se melele. O le ata manino fo inga whenga fo. Nia fo ina whaatata Yesu ia petanu. Ma le mena whaatonu e. E au maia I se na ngona. Tātou tuu a tātou te tonu. A whaia na le fia ai le atua I le tūlanga lea. E whaapea foi tātou taimi a kako le whaati noa le whinanga. Ke no e lae a whaina lona whinanga. Ai a whaina lona whinanga. Aisa, lea. Lea ngā le usita ilo ngā tali. Le whaalongo tātou. Mo le manuia le ngā ruenga. O le usita ilo me sinin tau. Lea ngā wha o e. Saulo. Te lo e le tau langa sin. O le usita isi le kunga ilo le ngā o mambo. Ma le whaalongo si le atu ngā ilo le tau langa. E whaatinoina ma le whaatanuina le pokalame le atua e kakaunga. Whaatino mai le manatu le atua. Le lo tātou whaatangaina o le atua e whaapena. Po roka inga luenga le whiri le sautitono le kalesi.
Afaina le nu, afaina le ainga, afaina le vala au, ese ina o tātou whaongaka ko mga kulele. O whaongare melele, ai tu o le mea sa au tauna whai. O le mea sa au marika ko whapenana mawa ai ile atua, whaatino le mea. Whaatino. Amen. Kena oe lana maa naia ya tāwita langa la ngona whemeta le tuspa i whemai. Ua alu wha tāwita ile nga soa tau. Whai kaupe whia nengu. O le whaonga ino manatu o tangata. Ai ngaloi, whemai le tala tusira samu whemai. Ua whapenana u whale sa tani a ka wika. Olea, whemai ona alu le tāwita whemai alu whai kaupe whia whamoe moe le mahosi. Ai nga whaile ile atua. Lena nga o nga sa o le mai fili ya oi. I mea lima la kua koe ki oi. Ai whemai le kala ka veka ia pa lasi e te ure a au iova. Ai sea, o se se. Le wha o nga inga o manatu le talu no ai. Le a wha inga tele le a oi. Ki apolo le. Nga anu ki apolo aka warango i roba mau le a manoe wha pena. Ai a wha inga i tātou le ngā wena. Ina ua tātou te tala tātou tangata. E wha ngā mai manatu nei, ina ia whau e ngā runga lea tu, ala ta oto le wha moe moe, o lo ia te ia le manu, mea umanawa mo le leo le ngā runga, e mai ia te ia. Tā wane mea le mana o lea tu e tātou, wha atanga ia au mai ale wha simusino manga. Ma le wha ta o tonga le poka lame a toa, ina ia awane i maa lore li o laulangi i lo tātou wala a wina. Ina ia mau pea, ma le marus anga ina e tatu. Le awa kele ane tuku o si fo iwa. Wa pena te te ama te tōrua. Na isi o fu au ono wa te te asa. Kako le whakanga inga le manatu. Wa mai le ngango le ni mo tatu o wan. O ele ka alu mai ki ako. Aore ka ko kamu whaile ina ia whaanga ina ia maua pēr. Lo tatu marus anga mai le tua kako ke o ia. Kero ile lukam tapu e whawhi pe ono. Whamai tala tu spaya. I nganga spenga sa ole lo langi malonga fia poko ki kiro fone. Ile fetali fone. Ile tusinga rukonum tapu e whawhi pe ono. O loko tala noa ile teninga ave Yesu te whasoaso. Na whamatala sa o Yesu ia te ia. Ki kiro fone ele winga le meleta o batu. Ele ni manatu ole alina tali ai. Ele unio manatu. Ai na ia whaongama natu mai non ta mai, tali atua i apolo, e iwa o ia o le atua, ai na ia whaonga le upua non ta mai, tau tala atua, ma whetalai atua, ma whaatau nu, ma whaatau nuai, le te apolo, whanonga fwoi le nga tala nga whai. Ona whai maila te apolo ia te ia, o te awatua ia te oele nei pule uma, malolato mamanu. Awa watu ina mai ia te au te awatua i fo i le o te mana o iai. O le nei a whai te ifo mai a te a, e whai ma au nei mea uma. O na tale atu leo Yesu whapeati a te ia. Satane ina alu ese ia o iutua, a wawa tūsia. Whanau whanai, a wawa tūsia. O le mele te whia mafa. O le whaonga inga e le ani, o le upu o ronta ma. E le whaonga Yesu se upu mai a te ia. Pēna whai atu, e ua o ia o le ali, ai nga te lei whaatanga ina ni ona manatu. Ai whai mai ua tūsia, tusi le upo le atua. Amen. A wawa tūsia, e te ifo i le ali ilo watua, o na o ia lava i te au na iai. O na ave ile o ia ia te ia Ierusalema, o whātu ia te ia i tumtumo le man. O na whai mai o ia ia te ia. Iro whale ie, tato tira ie. Ile mata upulea, o le tala noa le whasoasoa. Ile avenga ele nganga ina ufa pena o na whaatumuina o ia whasoasoa le ngapongi matitala. Alu e rola ia. O le maanaia o le melea, pe ono wina le utala. Pe ano whai atu, o ia o le aro o le atua, o ia fo i o lona tūlanga atua le manatu su. Ai wa aia le whaonga ina e le alii o le awala e whamatala ia te tātou le mea kakaunga kakowhai. A wā ua tūsia i le upo anon tamā. E whao ngā mai o inana whao ngā Yesu. E whao loia sa tani. La ngai loia sa kani a umanga ia ko ule maros anga le kalesia. O le kalesia oe mā.
E whaatinoa le ngā ruenga le atua. O le mea lama le na whaia Yesu ki apolo. O le mea whaia tātou. E le o sona manatu. E le o so manatu. E le ni o mātou manatu. A o manatu o le atua langa upu. Tātou te wha ina ia wha lea o ngai. Le tala noa mai o te apolo. Penga whaku. Ki kiro whare e le whaanongo. Ki kiro whare e mai kango tāofi. O ana whaso songa le whai. E le aia se mea le anga o tau mai ai. A o le tali le whaola ngā tali ei. A wā ua tūsia. A wā ua tūsia. A wā ua tūsia I le upu nā lai tali. E whamanatu mai ei a te tātou. O le awala na whata oto le tātou wali. O le awala fo nai whai e tātou na ngā renga alona atua le tātou wali. Ka ko ke whaongana na upu lea. Ma le whaatasi, ma le hao o mai. Ina ia tātou te tala ai le whaalinga. E tau fiofi mai mea le manui. Amen. Praise the Lord. Bi ele. Fa mai le fa umane la lo fa ia. A fai o ele alo le tu. Ina o so ia o ile alo le menei. A wa o tu sia e polo ai o ia na angelu ia te oe. E tau si ia te oe na to te ave ia te oe o la tau lima. Ne tu ia lo vai se maa. Ona tale atu leo Yesu fa pe atu ia te ia. O lo fa pe le upu. A o te tofu le lo tua. Malo ia. O ka se manga ia. Sa mo e ma le atu pele ne nepo. E lo se manatu o kalami. E leo ni manatu fo ia lo fa ngana. Amen. A wa o tu sia. O fela tu si mai lea. O le tatou whaaro le tātou teimi e sika le upu o lea le atua, ma tātou sa ili na upu. O lea upenga sili nai ma whai e tātou, o na tātou vai tonu wina ma natu ma mele e, whape nā o nā fia. Ina ia whausia e tātou se malo manuia, I le larolangi nei, ina ia vea oe ma le ufia ma ili atua. Talanga le apostolo, pea tusi ngā 𝚁𝚎𝚟𝚍, Alo tana noa e mai I avea oe mani mea whainga luenga lo fia mai ili atua aisea na te loa vai tonu langa upu. O le upu la le tana noa iai. O le upu o le atua e leo ni upu o tātou tangata. E lo se tō whata tala I nā ma se whautautanga lo loto ia mātou o le upu o le atua. Le tana noa e masau marki a polo maronga malosi whanamore kari e sere maangai a wā ua tūsia. A wā ua tūsia e lei whaonga Yesu lona I loa rai ai. Ai na ia whaatanga na mai ale mea na mai e ronguta mai. Tani atua e o le upu. O lo tātou te tala o le awala fuilea na whata oto tātou wali e mō tātou le ngā ruenga. Tātou te oa e langa teno te leo o whape na whime o uru. Whawhiufi mai le uru ka mene kong leo a matang sa mai. Tātou o tātou whalongo, ia e le whaleanga sesi tātou wangu. A e tātou tilo pe iai, a wā le whalau te leina, o manatu le lei mai le atua e whausia. O la tu ma tila awhina ngalo le atua le whaarua ina se mea. A o le ma lea fo le anu o tātou, nā te whape nā o nā soasoani le ngaruenga le atua, I tū e au o na tātou whaatanga ina, a laua I tātou, nana tā ua foi mo tātou. A sili o na tūma tila le whina ngalo le atu e ala na ngaruenga ila na upu. Tātou te tau tala ma whaasonga ma tātou whai loia. Ina ia poloka e kako ngaruenga ki a polo le tātou tau whai. Ina ia matua tau atu wha makelo I makua I kewa, mahasiasi, ko I lalo. Makua I alu ma le fia aisea. Makua ko I lalo le lafa sanga inga le. Fofola melonga whale le kalanga a kola. E whapenganga lana atu le tātou ri lona fua vai loma makarika le mua koe seite ai oe ia wakusia le umo oe wakusia le mea o le mea whame wa umana tusia e lopta mai rana o te tali fo ia te oe le upu o whame e lopta mai la mele ie whamakana ie wa whaiwhaianga mea whai loma e wanga le mwhaikewa loa au se ata ma ngai ana fata o te Yesu I whapea umar whenga ka kōrenga. Leo pa haru ia atu ia te oe, tu ia te. Longa winga o le upo le atua, laua lunga ia te tātou le tātou tāna noa mar whaikoa, ina ia tali atu tātou I tusa ma le whionga le atu. Ia onga kasi ia ma le whionga le atua. Te no oe matua I mai a kene se kau wharinga,
e fai kaua ki a polo tusi na na yei oia mana malam mai tusi e lofo e ia me uma le tonu tusi ni a ona ke me ke sau e fa penga fa parafu le me e pe ia ngale aka pakiri ma fa pe ese la foi ke lo pole atu ta si le me ta wa ai ona lo loto lo tatu sa ilinga ile atu ma tatu sikle atu e upule ina ia tele ma tele pea le tau le nofo le fionga le atu tone ya te tatu la me fai kaua ki a polo kus nga ke lo le fa linga le mai ki se kau fa inga nge e saula ka kope nisi mai fa penga nga fa me le mane o nge ngale ki oi ala ma ka le me o me silo lo ko ya la ulak fo ya se ya oi na saula ya ya fo ya le fengo se etia tanto ona la mona amen ma ngai o fai pole fa fai tau ne fa o mai le felo inga le sa ka ni me su fo mai o lo fa pele o kala le Yesu au ai tofo ile le ilo wotua fa ya kulo le kulo e va mai lo kala ki apolo o fa uma ti apolo fa uma lo inga kapungi malekes ya wala fa uma fa lo ki apolo le pasasa como le medio ele ya kusema ile lo fa lo ka o le pa como mo pa ile mofu asa o le upu ana tani sifuna mesa mo tu wala lo tatu po kala mine ne fe filto fa tala mal to ama se foi sa dinga o na le tu no tatu ngalwenga langa ka wa tatu tilo ina ia lava ta pena ta to tusa male bala awo bala awo na tatu que lo le fe va fe metale tu spaya tu se fe me yo le fe me wo tu fa na wo le tu alo ko msaka fana mo fe metala ni tu ya sa wa e manatu ela o wa e manatu ela o ti tiro fo le winga le mele to mai ile fata o tonga ile tu o lo fina ngal pe na mai su se fata te ngal le tato le saula le na mo o le tasile mai na mo mai ya ile ata telele e fa matala mai ya te tato na faita ria le tu manatu le mana na ngar venga na fa le fole a mai a te tatu kilo to toka tatu i manatu la samai la kua umanga fai tau ele atua mafo fawa kola la kuskama i mea la kumaya feta lai mai ile atua o wa sa fo e ke ele uma ko e ke a e ke ya mo i mea mo ai ke le o le ona amen ma na ia fo ile nalu itau la ngol tangata ni to o le tangata ina mana ia le ola o le tangata o le atua wa ia uma le ia le mena fe ngai mai ele i manatua yo kusitala o le tangata ina matua ona manatu mai sai na fa ape na na tapu nia e yo pu manatu mai manatu vai manatu fa ape na ona faya ina na tutusa le tau tinonga ilo na malosi malanda tau tinonga ile taimi na fea ngai ei ma meo me umana o iai amen ala ke i fo inga ki apolo ile veku o peo nga feo lolo le malosi ave menga inga o me ia te aya kilia o manatu tangata olo o iai ina tua ino soifu nga o ina ai no o to ruam fu me singa fe fe va venga ba inga o ne va beta to manatu pena tala no le pone pena ta wa batu le ne afiafi o ne o tato a ver manatu o ne fo o tato ta tala tato ta ngata manatu le langi ma upu mo fa matalanga le e maningo ala fi ngale tu le maningo ala tu singa America mta upu e fitu fa ko ruta sifulu fe me e sau ma te tongo tangata manatu le anga e le manino le sau ma te tongo e fa atanga la mafuanga le na mafua ina wa apena na affiliate tongo me le la lo wa ka ko mai fu me la la wa tato wa mai ia tu langa le la e fa ile ngal benga e fa pena ele aya se me ala fa pena ona au mai te tongo
na o le afionga le atua ma le wala au ma le poto ma le atua ma lana ta inga le whaasino e se te au e whai ele ngā ruenga le Amen. I le whape e ma whaina mai manatu lau whai ngā ruenga e ma whaina mai manatu o le ekalesia whape nā o na tu whatasi ia whaamata ngō fie a o le winga pokalame pone tātou e maise ia tātou tilo i mea o manatu ia matutonu ia kako tilo e mana ia umale ma le whaalongo ia tātou ia pen ofa atu a ukongia le tala peteru ma whai te lampa sengi i lakua ngā whaalongo longo a e wa aila le mea kare Iesu kari ale mea ua whapenano le whai a lui foa i ngā foa moa le ea ma se mea tasi koe mo aisia o laina tātou manatu lo wana manatu whai o tasi manai ale manatu ai muri ane le whaangaina le ala mai ei le whaamarusi au ma le tapenanga nepo toi tilo tuto atatou ina ia whaamautu a tili le mea ina ia tapena marosi peta to le tūlanga pe ona tātou ia le whaatino ina ngā le whaamautu ina ia avea pe tātou ili mateo matapu e lusu mai wha a lo limo fe prefatas o lo o ina lesi ne mane o lo ta oto ma e fa mo mo pe ne ai mateo na lu fuli mo fe prefatas o le whai ate fo ile o ia o ilo nei tū tawanga vale o tau whaafano ina o i se tuia ile au ile afi whaavau o saunia mo le ti a poloma na a ngeni o kako kilo i ele mafua amen Amen. Fe mai Yesu o tau rei tuanga vale o atu ia o tau o fele mafua mai tātou tilo a tātou mata fe mai o le mea leo ki a Apollo maanga au Amen. Yeah. o tasi a mea tā o sa moa tusa ma le poka lame ma le whingalo le atua ina ia te ua pe o tātou loto na upulea ia awane i o tātou whaongaina manatu o le lalorangi ile fa peo tala no po kalame le ngamo manatu a le fa taua ina ia e tilo totoa pe ana fa atu ile tala no petelo ma ngai kele tala no ile tala no fa fina ni tala no ala nga nai lo oina fa ilo le nga o le atua Amen. o lo fa pe nan ngalu ele o le lei ele se me ma nei ale mena na ma o le tele la me ia le a faina i tele nga o tele na faina tata ai ina ia tātou tilo ma baba ai ina ia fau pe tātou ile man ma lo tātou li e tusa ma le wala au i oye ia te tātou Amen. Praise the Lord. Ole upumana ia ne pe ona ia ile tātou tu se fai tau u se mata yo ai me se foi tu se mareko le fai polo tasi ole me roai manatu mai le loto o tangata ole manatu le anga ma sa lo le lalo le lisi ke lenga o le mole lua o le faitaanga o le fasio tangata o le ngaoi o le manu le amio leanga o le pipelo o le mata aitu o le mataua o upu leanga o le whaamaualunga ai muli mai e kamanga o le mawhauwhau e vai o le ke kilo ia o le tusi le fionga le atua Amen. o le upu mai tutono le fionga le atua o le mawhauwhau o le makua sa sau whaafi tutono le ngavena wa tele tangata le ava Amen. wa tele tangata wa le aise wa masofa le to auge wo ia le whaavai le na ono manatu o tangata wo mai balato langa e wena tato iai le pokalame o le laulangi wa tupu tele na vio leanga wa alwa telefoi unga ai awane ingalo Samoa e tu matila le whamamnianga le atua iana au malanga i kalesia ele i avesea na o le whapena almene ye matoa o ia le whaavai ma pena ona le tūlanga o le tū ma le masani pe nei i le awa whatawhata wa ea kaka upala wale atu nei au ona ma nge ia whamaitala i utala atu o ea upu wale au ona le atua o ea le mawhauwhau le whukasawa i o la sau matitongu o manatu ngati Apollo whauwhau leanga na e ngate au maia manatu le lenga e whaaleanga i ngai
le ngā ruenga, malau tangata lele. Malau tangata ua tāina oi le toto tamai māmoe. Wa whātauina oi. O so se tangata whai mai tala tuspai, so se tangata o whanau fōwina whai mai, haleluia, e le toi sau ia te oe ni upu. Ni upu ranga. Whai mai sau, mai ia. E sau mai watoni ia te oe upu e ati e whanau. Amen. Au le mea lea, le o te tala toi, mea ne tau le lema fōwhau. Oka. O makua i, wa ke ai kua mare. Kangi ngi rasa. Ia. Ka whikangi. Makangi a uwe, ma whapea ngā onga, le kau whai whaanga, ma kau mirimiri, ma kau... No, ke au ko marwhasaka wa kunga e se fwere mero koe oi. O manatu nei e te tau o whasiotia mai a ti tātou. Manatu le mawhawhau, manatu le laula wawale, manatu le anga, manatu e whapea ngā ona, whaaleanga ina au onga le atua. O onga le atua, whamasino ale atua e nā onga. Whamasino ale atua i a lātou me whai. Tātou ono sa e fo. Ai a whaia le ngā ruenga ma le loto whamawalalo. O roa tampena whai atu, ua te lele a wanoa e sao mai le whiri tutonu. Ono le whao ngā mai, nei manatu nei na te unga ia mai le me ia masofa le ngā ruenga. Ina ia whaaleanga le ngā ruenga le atua. Ai o le upua ia o whape nā ona tātou tiro ie, ina ia tātou vai o manuia o lai mana o ia atua. Le tusere mi ana mtau pe rua, iwara whai pe sumatasi. O i ngāla ere ta oto, ere wha moe moe o le atua mō tātou. O i o ta oto i ai le wha moe moe o le atua mō lana tangata. Ina ia e tātou manatu le mana o. O manatu le na fe mai tale tuspa ia, manatu le manuia ai le o le maraia. O ila e te tau ona ta, iai oe, ia, o le manatu e manuia le ngā ruenga, o le manatu e manuia i le sitangata, o manatu e manuia i le ainga, manatu e manuia i le kalesia, manatu e mawhaiona tupu le leia i le tātou whengaru e whaatasia. Ai leo le manatu e whapea nā ona tupu ai lea, whare tonu ngā ruenga. Amen. Wawa o nei wa o ilo manatu, o manatu ai a te utou. Manatu i le manuia, ai leo le mālaia. O lo wheta lai mai e iau vai, fwoi nā atu i a te utou nei unga e iei whamoe. Masumalu. O na utou wala awa i le i a te au, e o fwoi o utou matatalo i a te au, o te whalongo fwoi a te au. Upuna na tuanga awe a Israel, e mea whai a Israel, o mero ki kawakia. Pe a tongo o tau manatu. Pe a o tau mai a tau mana loto a toa. Pe a o tau sa ili mai a tau. O le mea nei a tua, le manatu nei a tau, manatu e manuia e tangata. Le fwoi lai e whapena na tu umai le nei po e momori e le whaamarosi au ma le whaalotitele ma le tāpenanga tātou le nei a whia. Ai a te oe le anganga o le atua, e tupu mai a te oe manatu e whau eiles, whaamarosi eiles, e pupuni ele whatutoa lea matala. Ta ofe tātou manatu o te apolo. La whaimari tala tusana e meo, o ro manatu lea, manuia ai le o le mālaia. Ia te au fwoi, o lo whapenana watu whai tau le whamoe moe e ei lona i unga. Lona i unga lai manuia e tātou. Pena o whai tau tusana, o tusana mātaru tāporo suma limu whai pe whasumatasi. O le unga piko siringa le mālaia nuna. E mai o tuia o tau le mea o iei. Le hafi whawawa ku mo ki aporo, manganga lea. Aisea. O le unga ngā pe a whai tātou te le. Whape nana be ese manatu ia whaleanga i ngai le ngā ruenga le atua. Ai a tātou tutua ma tātou talia ma whaia le whina ngalo le atua i manatu le atua ma lona whina ngalo. Whai mai le tala tuspa ia au anga le ia ma le whamaoni ulu whale mai le fia lo wale. Aisea. Nanga sa e whaia. Sa o whaia. Sa tātou whaia whātas. Na velo tātou le ngata ma whamamianga i le atua i lona whina. Menga le ngā popo e tere. L'apostolo lunga tarifa da lunga Timoteo. Timoteo ia e on sa e fola le upo le atua. Mori mau le afionga le atua. Ia e tautala i le upo le atua. I luma to ina malo matua. La tau foi whanongolo i e whapenana i tautala i le upo le atua. E whemai asu ia sakani e
awa ua tusia. E le fai ngofi. Mata ngofi matoi whapena tala i le file mua le atua. Lona fina ngalo whali ani. Ina ia fai oe fai ma whaamanianga le atua. A fai ngai uleanga ile ungo salo. Aisea, leanga le whaatanga e sauro manatu na mai le atua tauna manatu ai. Aina whaatanga tā vita le awa o mai ina o se seo na manatu. Re ia whaatanga le atua na manuia ali unga. Amen. Whapena foi le fe awa le whiawhine nei. Ina ia tātou tamu whae e loka le whatitoa. Ma tapuni maturi whafo whaitana tu se e wheso ia whapena nanga awa nei whaatanga ina tātou se me mautu wai. Awa. Awa nei eiso na manoa. Awa nei eise me mautu wai. Amen. E fai ma whaala vela. Amen. E fai ma whaala vela. Nanga tara tusinga Ioane. Ioane ala mta koe sumalua. Alleluia. Ioane mta sumalua pa tō tasi mantolua. Glory to Jesus. Lan mene tupu i. Fe me ufasala ina. Olo ufasala ina nei lano lang. E tulia nei le ali o le nei lano lang. Wao foi. A whai si tia au aile ele o te tōsina o mamai tangata i ati. I lana, lona le fina ngalo, o le whaasala, e o fo ile rio laro langi aisea, o manatu ma mea leanga o lo ia whaia, e le o lo tamu whai le fina ngalo le atua, ina ia marosi maina na whanau, e te ena le ngā ruenga le sa. E ua ina tato le, e iwa na tato le laro langi ua whapena na tuputere la mi leanga, ai o lo o maua pele a wanoa e mamori le fe awa le atua ia tato stu vatas. Lata mai le aso na tala tuspa i o whaasala ina nei lalo. Tu lia fo ile lio le nei lalo. Ase anu o ne. Ona ngā ruenga ma mea umai. Ale tā ua pena fe mai Yesu ia Petero. Petero e. Satani e alu ia o i fafu. Awa e te le loto i mea le ale atua. A o mea tangata e te loto ia. Ma nei fo i le nā wha moe Samoa me se le kalesia mo le auso mo le whanau le atua. E a ngā fo i mo tātou. Mo le wha maninonga mo le wha mautua tiri. E le aia se loto le rio langi ni mea i mea whaleanganga, ni mea le mai le atua. Ni ona manatu ma ni ona langona wha le atua. E le aia ni mea whapena e tupua e atea. Na o mea neanga i lona mawhauwhau. Na o mea ele lea sau. Na ngō lona nā loto le iai. Ina ia whapena o na mana malama tātou. Lea lama na whailoa. Whailoa iai. Petero o le ato le kalesia. O oe fwoi ma. E iei le teimi tātou te whare tongu ma se seo tātou manatu. Ai oro o e awa na tātou titiro e whai ngofi. O na tātou tāo fia. Na whai e Yesu luma i. O lea. Whailoa ia Petero. Satani e alu i fafu. Alu i fafu e oe e reiso wa wanoa e tonu i. E le aia maso wa wanoa e tonu le kalesia. E le aia maso wa wanoa e tonu i le ngā ruenga le atua. E le reiso wa wanoa e tonu e te tautala. E le reiso wa wanoa e whaatanga e oe e whaisau whainga tonu. E le reiso wa wanoa e tu watu i ati oe. Alu i fafu. Nā ki le loto i mea o le atua ngā o winga o tangata. O manatu tangata te sauma oe whaaleanga ringa runga. O se ata manino ngā mutawa. A o se wha moe ola fwoi nā leo ke usiam. Wha penana toi whau. Toi se saale whau ma toi. Sila mamau. Ina i tātou. Whai mo fie o na tātou stūwhatasi. Mai tala tu spai a tātou stūwhatasi e te e atu o na sola lone. Tātou stūwhatasi e te o na sola e se leia te tātou. O le whainga o le tātou ngā ruwhata se whainga whapena o na tēnā ma sola e se ai ia aua nei maua so nā wanoa. Maua nei tupua e so na manatu te tongu o le ngā ruenga le tua pea o nei e le whaamoi mwewhe mai Yesu. Pea leo po Yesu le tana noai. O le tu mau iata, tu mawhoi upu iata. So o se mea e te manao ai. Whapena o na whaia le tamai atu. Halleluja.
mai tala tu e yo ane ia puta e valu lo pe nana tala no mai ina ia fa iloa ia te tatou le tūlanga ma le winga o le wha moe pe ona ia mai o na whetare atu le Iesu ia i taia e ua taritoni ia te a whai tau te tū mau pia ila ma ta upu o so o moni o tau e iloa foi e o tau le mea moni e tu sa o loto foi o tau le upu moni. Amen. E iloa foi o tau le mea moni tu sa o loto foi o tau i le upu moni. O le fe au na lea fiafi sa moe. O le mea moni mai a te o lana upu lea. O le ale whainata pe ruta ma si le tau whama ma le roloto taimi whainata o le soifuanga le ngabenga. Ai whai mai le whaamutanga Iesu. O le tau tala i lana upu moni. O lo so o moni lana. O le na te whai lo le upu lea. O whai manatu le upu lea. Tātu te tali fo le upu lea. O lana ngasa. Amen. Manatu ia te oe le so ma le nea fiafi. Amu ia, whamela whamitananga i lau e whora ni ngā whaipunga e tosu mai wha. Whamai, wa tari atu Iesu ia te ratu, e moni o te whai atu ia te o tau, o se whaia le ngasala, o le polonga leo le ngasala. O le polonga foi, e le tu maupea ia i le ainga, a o le ai ale atari e tu maupea lawa ia. O le nei pe e tu sa loto o tau, e le atari o na sa loto wha mauni ele o tau. Amen. Le wingana. O le polonga e le aiso sa o le tonga. Pe a whai le ngasa. Pe a ola peta tau i le whaatino le me tono le atu. E ale na upu. Ai whaatino le mea se. Whai mai le tu mauta tau le mea moni. A o moni tu vete tau. O le tu mau le mea moni. Ma whaatino le upu moni. Ma whaapea nana tau tana le upu whamaone le atua. Amen. Ai le i wha mai na tātou por kalamini vai ngole fiafi o lo ia le tātou prayer request o lo o tuina mai sunga whewhiau ia Brita e te talo atu mo lo na kasen o 𝚁𝚎𝚣 Brita wharaimo i Wellington o lo o 𝚂𝚐𝚟𝚍 ma le mai o le cancer and she will be going through chemo very soon. Okay. Ngai atu whailanga chemo o 𝚁𝚎𝚣. Hallelujah. Ale umare tatou o kalame nei fe pea na fa longo le upu le fefine. O le upu le tu sa o to. Amen. O le upu foi le tatou te maroro. Le foi nei ba nga le fefe le upu le vale fa penana longo atu e le fionga le atua, ma se foi to fine lo fa penana me manao. Ile pole nei. Wa penana fai ma ua me se foi ma to mo lo lunga o tatou po kalame mana tu sia elo au. Tatou wo fa tasi le atua mo le tua fine po le fine foi ne po ilona mana fai ba venga. Pe ana tau tala Iesu le ma. E le fa penana fo I lava se tasi masona ma. O le kensa lea matua tik lea le atua manu malona te ale sea inua ia tau. E ki sia elo loto. Ma tali tonu I le atua le pone nei. Awa le tu ua lau fa tutuanga ia matou. Ave lo loto I le atua. A o matou ngalurua atu le pone. Aleluia. Lo matuta ma o le ona le malosi uma ile na e tu lo walo o Iesu Keriso ile mano lo nganga ile pole nei matuta tu ile upu le fatu atua pe ona matuta la no ile upu fa maoni lo matuta ma fa lo matuta lima lungo le screen o le TV nei a o sa fa ile wa fine po le fale mai po le fale ile suwafo Iesu Keriso matu fa tonu le cancer tau tala I le kensa wawa ai maisele ali ia o le loto o le system anto o le tino o alaba mea lai whape nana afia I lona tino I le suwafo Iesu Keriso matu tau tala ia whaalea o ngā mo motu ese le kensa lea whaalea o ngā le kensa lea I le mana le toto Iesu Keriso tau tala le pule ma le mana le suwafa manu maro lea matu te talo I sei ese mai ma whaalea o ngā e lunga ia te ia mai o lo use o rofe no vai tau tala I to tonga le tino tau tala ia la toto le tino tau tala ia ano le tino o le iwi ai mase mea umaro afia ala lapa mea tonga fiti lo fe tamai a mua lo mana Iesu I lona tino feuru luai ai ma naba I tonu le ie le mana vaona
i le suafa Iesu Life in the name of mātou Jesus. tautala i le ola tautala i le ola tulaga o lona tino tautala i le ola lo mātou tama i le mana lo toto Iesu Keriso mātou wala au Iesu e tiki lea lau upu haleluia lo upu le i le rea fai po tapa tau tasi mai e te saunia le fusi mo lona mai lo mātou tama e te tatala ina no atanga lona tinga i le pōne nei mātou te wala au whaleo ngā le manua whaleo ngā tinga au se loto whanau noa ia tau fia langa wa umana e tiki lea le sei ono tasi male luka e fasu walu whapenana i talea fusi o na nono atanga wa uma i le pōne nei awana i pero ngia o e sātani wa whaleo ngā le manua lea wa whaleo ngā le tinga wa tatala le fusi e lunga ia ekis i le mana le suafa Iesu lon tumua e sei o e lofe no mai le ola mai ate o e lo mata wali Iesu mai lunga le tina na mai puna toto na e whaia le ali e si atu na e polo misi le aise tasi e foi mai ate oe mare ma polo mana e te whaamaro roi le polo le ngata ia ekis a o nisi o o mawhatia e le mai la wale tasi mātou te talo masi atu ia ate oe ia ielo mana whai wawenga le nepo tu ina atu o ia yo ao le suafa man maro Iesu whaafitai lo mana whai wawenga mātou whaafo i le vi inga lo suafa ono Iesu amen e amen ia eki tau tonu lo loto le whiawhine mātou mana tu atu fo o le tap o ia lava na polo misi mātou Iesu walwe pe suma i maru pe suma le iwa whai mai a loto na tasi si to orua i laulangi o le atu se me mana whai mai la ia e whai e le ta maa e ale ia te ia whai e le atua al mo pe tau tau pe no pe fitu fe mai o fa i lo atu ia te ia me o popore e wala manatu mai o lo manatu mai o ia ia oi ia fa manuia le atu le nei afiafi tu sa martato po kalame me se fole tato pa anga po na ele te talo fa tu le po ia mo la mo na molina na fa tai tato ainga lunga le Facebook live me se foi lunga le YouTube channel la tolo mata mai mo te talo mai e fa mani tele le atua e me se foi sunga fa fengainga ma fa tua so se fata langa lo fa pena ona ya i foi tono nei po kalame al globo Kingdom TV e me se sunga fa tono sunga fa tono ma fa tua fa mani tele le atua nei po tu mai me se so tanto wa tono sa mo la se upu mo se ngana wa sala ia penana ma ngalo ma ua i lo tofino ngalo pa mani tele le atua le nei afiafi e fa pena ona fa mani le atua le fengai mano longa tato toe fei lo ai fo i lava ya so ta fiu le lofo male ngale le atua o le atua lo to so fo ia ma so ma to wona haleluya ia le atua o le fai ngana o tato po kalame pe ona ia ile nei vai ngole afiafi ia so mo fo tai tasi e le tonga sa fa mali e na lo fina ngalo e la ile upo le tua ia e me se foi o le tato tu fa tasi e le mana onga se tasi o uso po le whanau o whapena ona ma oi mai le tino e le ngata mo Eki Annie Wellington ia e mo so se tasi lava o fia maua le soani po ngafa foi po mawhatia i mai o le tino ia o le lesu i o le tato te tonunga pe le upo le tua o ia i le liu ana lafi o le soe o le whapamau ia tu mau pea pa o le matou whamitalanga i le nea fiafi tātou whamoe le tua ma tātou si mai le tua ma lo tātou taritonunga e le ai se mea na te le mawhaia ma ia maua nei mo le atu le ngā whaftai i le mano le tātou atununga tupu mai ia au na le tua tino keriso whai no tātou mafuta whatasi i lunga o pea o le ea i nei mai ngol po ona o le por kalame o le mana o le tua o le fole ngā whaftai le sunga le whaiwhau whatonu e ana le nei TV Global Kingdom i le fola ina o le fionga le atua i le au ma le po o lo whapena o na asowai e i pea le tele o tātou tangata o lo fia maua le sosoani manui e tele le nei a fiafi e toi a ria le nama i aso i le anga le lei o le tua whasoi fua ia mai e manuia le nei po tātou tano mātou mai pea na mata i lau fio Haleluya toi fo i lava i lau fio me o I inga le whaatai, le whamano,
Bia foi lo mātou tu e lo o na whātonu ma whātua ka pewhani o whaiara ma po ma le TV mātou te talo i eilo wanga le lei pa anga o le tātou o le TV nei lo mātou tu e lunga le Facebook live pa pewhani YouTube channel mātou te mana tu e la tu talo la kukuinga ma la whamadiana ma se fosio mātou atanu mātou mana tua lava le rie whātailo mana whaivarenga ma tu whina po le whina ya eki e eilo wanga le leilo mātou tano mana tua le po nei la inga Australia Yesu pea ona wala o mai le fisosoni ta mama tu te talo i e whale au nganga luenga te moni a whale mulungu mai la tau le po nei o le mana le suwafa Yesu ke wiso e whale au nganga luenga le anga ia ma ngā luenga te moni o lo whale lave i tono le whale nei a inga mātou tu i atu le nei po le ari i e eilo file runga le ala fo i ala o fio whaftai tele lo mātou tu Ono Yesu ole man au tuene. Amen. Ya, fase foi ia mai ya. Pandia malolonga nei po, ya ma o le sua fa maro Yesu Kristo. Fa tele la.